kuyanja y'abantu ekirampa kaza muheru z'ekikopo cy'omupira gw'ebigere echa NRM Youth Cup ahabwa amashaza gona go muri Ntungamo. Empaka z'ekikopo eki zikatandikwaho mu kwezi kwa 12 k'omwaka gututira amabega aho timu z'eminyeto y'amashaza gono kwetorora district egi zayejumbiro mu mpaka z'omupira ogu kandi ahizo bejyanye mwebazo time y'isheze rya Rushenyi niye basize kuhika akamariro ubwo eri kwagahagana na time ya Ntungamo municipality aho time ya Ntungamo municipality gisingire na goro emwe omuri busha ekyo katware ekikopo eki kandi omupira ogu guzanigwa kishaye cya Chamate omururembo gwa Ntungamo. Philipo Ankwasa tumuhimbise uryo mwembezi w'eminyeto mu district ya Ntungamo habwe kibine cya Rwangisiriza ayebembire mpakezi ashoborwire kurunji kutime ya Ntungamo municipality niye singire mpakezi ishaze rya Rushenyi rikazo mu mwanya gwa kabiri rya Kajara rikazo mu mwanya gwa kashatu Ruhama East umwanya gwa kana kandi rya Ruhama Mini ryo rikehangurira umwanya gwa katano. Wareba Ntungamo municipality bayimakinga nka champions b'ekikopo eki bityo aba kabiri yabarisho rya Rushenyi aba kashatu yabarisho rya Kajara aba kana rya Ruhama East bra muheru bena baba bakatano ishiza rya Ruhama Main. Philipo asimira abazani bona abejumbiro mu mizaneji kandi yasimure umucara wa mukuru w'ihanga owekitini sama Janet Kataha ahabwo kwijuke minyeto no kubatamamani omubye mizano kandi yashaba abantu bona okuterera President Museveni akaruru omukarura kutorecherire kandi chamani yenda kongera kusima none other than First Lady wetu Hangeri kandi uri ya pastor no kimina cha movement abo kwesiga minyeto akatuhereza gamana gumukureba erizoba kwa tar First Lady kutakozereki tutaro bwentu musima tuyira mtuma kandi tinkabura kusima abantu abo gukora na bemerumo ije mukorana ingwate gukora nyenka nyina kachika kunko bembera nako eminyeto ya district age echango na nyenda kongera kubasima kandi nakubashaba ngwa murundo ga 2015 byo kwezi okwenyini mu rugoma kaganyu tera karukeshonga stereo kakuta Museveni akaruru tongeze percentage turn out na wana percentage win NRM Gerard Karuhanga oyesimira hantebe yo bunyishenjero atine kibine cyayegamire ahabwa municipality ya Ntungamo nawe ashira mupira ogu ari kugambaho n'abanyamakuru. Karuhanga agambere ngo kwahurire mpakezi yahikaho ahabwo kunda abantu n'entaranta z'eminyeto akandi yashaba n'abantu kumuterera karuru atyo ayigaze kine kijyo mu bwebembezi bwa municipality ya Ntungamo. Ona ndiyokwe na chura zanta no arompira gwamani twiraha gwa NRM na nyoko kwenda ubwebembezi kandi kunda abantu na minyeto na ntakabura kwisha ngacantangaza kunashanga kandi member wa parliament kandi ine fraga atakurebeka cyamanyisa ngwaho hatwira rechi naho ubwebembezi bwa municipality hatwira roga mpango bene chinesho chishingariye kwiza abuba nicho kushabara abanyantunga makaruru namani jangu eminyeto nechimanya nkaro umuntu okubakunda babe nabendeza kuja mu Mujineka stadium keje hanu yetu abensubira muri Chamate tukarinda stadium yabe yirra hii kunkame mbo parliament uraka zirwana sabo jangu wakati na Franco abe na mwesimbaho nebindi byinji so itwe abakunda sports mtamani tereze mikono mutezo buryo tereze entebe ya parliament tushokera abantu hanuya rero tuwongera mwana mu sports abantu bazana umuzano bagurebe bakunde eminyeto eyubwamisho yetu. Gasha kwa Gilbert Ankunda na Wilson Kanyesije ahabwa Modern Television umuri Ntungamo.